ngala ngokuthini ngama-10%. Azikenzakalani bhuti ne? Sineyindawo eziningi eSoweto ibase eziningi. Sinomhlaba from ngale, sinomhlaba from everywhere, ne? So igovernment nje mele ivule indawo. Ayikhenye ngayisho. Ke nagana yona cremation ye o buleng ka yona. I don't mind it. Ke nagana re bile itlo re irela gore batho ba ska nna scattered re tlo tseba le gore mabitla a rona re a beile kae ka baka la re tla bo le cremated. Gona yona ga re boloka motho mo ke itswa Limpopo ke mmoloka mo bese ke tlo boela gae Limpopo then re tlo tshwanela gore re tlogele bana ba ka re tlo tla mo re tlo mmatla mo re tla letsa batho ba ileng gore ba dula mo ba ileng gore ba ka se namele mo godimo le bitla leo because it tla be la rona mara re mo criminate re gona mme ka tlung or ra mme anyway mo rena re feeling gore safe then ke nagana re save le fast. Before government can introduce or address or ithuse ka taba ya mabitla abuti nna ne ke re a better thing mo bathong ba rena ba mo Mzansi ho tsebe hore o tswa Mpumalanga o tswa Limpopo o tswa Swaziland bolokela mo o tswang teng ka hobane mabitla a mo Gauteng a beetswe batho ba mo Gauteng hona le batho ba bantši ba boloketsweng mo Gauteng ba ile hore a ba belelwa mo Gauteng ba tseba ko ba tswang ko teng just because of sale ba tsamaya hae 1992 or neng ba bolokela mo Gauteng ka he ba phela le batho ba mo Gauteng ke ntwe e tshwenyang batho ho ba le sedimo se loreng hona le batho ba loreng ba latiwa after 15 years ile marapo santse ba bolokelwe ko ba tswang ko teng Leye i-raise concern vele wathina abantu because vele say understand ukuthi population is baningi ne. Okay. But ke before ngizoyiphendula le question leyo asithi ke kuyenzeka mhlawumbe igovernment implement leyo nto leyo just because of vele ifuna ukuthola isolution yokuthi abantu kungapheli indawo ngoba phela njoba sikhala ngendawo ukuthi abantu kumele bangcatshwele kuphi as much as kunabantu abaningi abangana zindlu abadinga imizi which is loso space still yabona la ukuthi sekungcotshwa abantu abaningi ukuthi kungakhiwa but ke asibuyele la thina singama South African thina ama South African si believe kuma religion you understand but ke igovernment which is isibuza kahle ukuthi sicabange nathi singabantu ukuthi singayenza njani ukuthi space singapheli yabo so for mina okokuqala masila njoba sila eJozi abantu asifani mina for one ngiziphumele KZN ekhaya kune setup yakhona which is kunekhaya lakithi kunamathuna ngakhona you understand and I believe ukuthi wonke umuntu noma singahlangana la eJozi ngoba yila siphaka khona isinkwa sethu angithi sonke siyaphandala mara sinamakhala siphuma khona I think mangathiwa kukhulunywa nama insurance ukuthi noma ngabe kuthiwa ke noma umunye akakhona ukuthi ayibhadale insurance mara for the fact ukuthi wonke umuntu akayivelelanga ukuthi azitholeseka la eGauteng unamakhaya lapho makhona igovernment ayiassisting ukuthi lo muntu ifaka nayo imali ukuthi abhadale mhlambe insurance ukuthi ayikhave ukuthi akwazi ukuyingcwaba kodwa uyashona akazami igovernment ikhipha imali imuse lo muntu la aphuma khona emakhaya ngoba emakhaya I believe ispace sasekhona ngoba sisaphila ande emakhaya kusaphila iculture kubambe into yakudala ukuthi kuba ikhaya lakithi la kuba amathona khona I think yizo save le ngoba phela la eJozi ukukhumbule si populated isibaningi and the more abantu bangcatshwa the more space isiphela and which is kwabantu thina kuyithi sifuna nendawo zokuhlala mina ngicabanga nje igovernment ayikhipha imali sinale mabi inale land enough because of mabi mo mabitleng a mantši batho ba kgetho re motho o bolokelo kae mara empa fela o krele re ase area e le re motho o tlhokofaletse ko yona he motho a nna foreign state ko proteted land santsa e everlaw so he motho a bolokelwa mololi or mo a distance far away from o tlatsa mabitla a batho mo ile re ne santse a boloketswe ko teng. No, I don't think. Wa re bona re occupy di space illegally ra be ya mikhukhu mo ra fetsa ra tla ra claim our government a re agele dintlo so I think re ba bantsi for Gauteng gona we are too many a re fe mo musung ga re government ya Gauteng maso e tshwantse re pitlagantse ka ofela re ba bantsi they can't do anything more. Mina ngiyala ngala ngokuthini ngama terms okuthini mina yabona sengibuyela ku belief mina okokuqala one mina ngiphila ngokweBhayibheli nje iBhayibheli ayikuvumeli lokho yabona kodwa ngizikhulumela as an individual
ukuthi mina bengeke ngivume. You understand? And futhi ngeke ngivume kanjalo ngikhule ekhaya. Ngikhula mina amathuna asekhaya ngiwabhekile kanje mangiphuma egcekeni. So manje mina ngeke ngizofaka ufashion mina owami ngithi mina sengifuna ukucriminate. You understand? So mina ngeke ngivume personal angazi umunye umuntu. No, on that one, Brawaka, I can't vote so much because crimination ki culture, ki setso sa batho le tumelano le motho ka mokgo a nyakang ka teng. So we cannot criminate everyone to remove batho ba tswe hore o kgone ho tsena batho ba bang because of o tshotla be re etsa crimination hore e be yona a re sa boloka batho ba rena ka setho se sa rena se re hodileng ka sona. Santse re criminate everyone. Crimination ki culture. I think ba unfairly because I think in an African way re na le nthoela gore motho tshwantse a dule le batho ba bona. So ga ile nna ke tswa Limpopo ke tlo dula mo dule le batho ba iseng ba yeso ke nagana gore it's unfair. I think maybe e le gore re batla thuso from government it would be then ba re fe transportation ya gore ba ntse mo ba nkise Limpopo mo ke tlo bang ke tla go.